Liyabingelelwa ibandla ekseni ngegama lenkosi yethu uJesu uKristu lomsindisi wethu ozamasinyane. Ulalo iBhayibheli lakho ekseni, thabatha iBhayibheli lakho uqonde lami kugwalo lukaGenesis, ibhuku leziqalo, qala umhlaba, kuqala impilo, kuqala umtshado, kuqala futhi izinyamazana, zikuqala njalo impilo yoluntu esemtshadweni nasemulini. Yilo ugwalo eliveza iziqalo. Hamba lami kugwalo Genesis, sizakhangela indima yesithathu. Sike sixoxe ekseni ngomphumela wesono. Isono sesifikile saletha inguquko emangalisayo, saletha inguquko ezinengi emuntwini odalwe nguNkulunkulu, njalo futhi kumvelo lemhlabeni jikelele lakuyo ingqondo yakhe. Ngifisa ukuthi sike sixoxe ngamafitshane ngenguquko ezayo lesono. Sibe sesifika emaphethelweni sikhangela ukuthi kungabe kukhona yini indlela thize uNkulunkulu ayibilethileyo wayibeka yokulamulela umuntu kanye lomhlaba osuwele esonweni. Nxa ubala ugwalo lukaGenesis luyasambulela ukuthi ukungena kwesono emhlabeni lelizweni kwayitshintsha impilo ebekwe nguNkulunkulu, indlela ekuqhutshwa ngayo impilo emhlabeni, lalokho uNkulunkulu ekade ekuhlosile ngempilo yomuntu. Kodwa ngenxa yesono esesigabhele sangena emhlabeni loluntwini, impilo iyantshintsha, iyaguquka. Nanzelela uIsaiah 59, ngifunda iverse number 2, uIsaiah 59 iverse yesibili ithi, kodwa ububi benu behlukanisile uNkulunkulu lani. Ubutho bakhe uNkulunkulu sebususiwe ngenxa yesono. Yikho sikunanzelelayo ukuthi isono sibusithile ubuso bukaNkulunkulu. Lemithandazo nxa uyiqedisa ivesi ithi yona ayisaphendulwa ngendlela ezilongu lesono. Nxa siqhubeka ngendaba siyananzelela inguquko yakuqala. Umuntu esewele esonweni kaselakho ukuthi ukhangelana loNkulunkulu ubuso ngobuso. Uyithola indima uEksodusi chapter 33 iverse ngelika 20. Kaselaso isibindi sokukhangelana lobuso loNkulunkulu. iBhayibheli yasazisa ukuthi emuva ngale uNkulunkulu wayekade emvakatshela umuntu, exoxa laye, emambulela okuningi okuhle okumangalisayo ngemvelo la ngempilo yakhe lokuvikeleka kwakhe. Genesis 3 verse ngelika 8 ithi nxa isono sesingenile uNkulunkulu sefika ukhuluma laye, umuntu akasakhulumi laye ubuso ngobuso. iBhayibheli ithi yona ngenxa isono siqhubeka sikhona, uNkulunkulu ongcwele kangeke ahlangane lesono, akuhlangane. Imvelo kaNkulunkulu ngiyobungcwele ayihlangani lesono. Inguquko yokuqala esitholayo lapha yikuthi umuntu kaselawo amandla okukhuluma loNkulunkulu ubuso ngobuso. Inguquko yesibili esitholayo uGenesis 3 iverse ngelika 22 ithi yona umuntu waseguquka waqala ukwazi okuhle kanye lokubi. uNkulunkulu wayehlosile wakuhlela ukuthi umuntu kufanele abekwazi kuphela okulungileyo, hayi khona okubi. Kodwa ke sithola umuntu nxa sewele esonweni uyaguquka indlela ehlelwe nguNkulunkulu, usefisa ukwazi okungayisikho akuhlelelwe khona. Njalo futhi sekholwa umuntu ukuthi uyabakwazi okubi ukuze isimilo sakhe sithuthuke engqondweni, kayisikho obekade kuhlelwe nguNkulunkulu. Lokhu kuza lokuhlela kumbe lokungena kwesono. Imicabango womuntu usutshintshile, usecabanga isono izikhathi zonke, usehlala okwesono izikhathi zonke. Umuntu udinga ukulanyulelwa lapha.
Inguquko yesithathu esitholayo uGenesis 3 uyisuka kuverse 8 usiyafika kuverse 10. Umuntu wehlelwa yikwesaba okumangalisayo. Waqala umuntu ngenxa yesono sesingenile. Useqala ukuthuthumela, useqala ukwesaba. Usecatshela uNkulunkulu. Ayisikho okwakuhlelwe nguNkulunkulu ekuqaleni. Wayehleli ukuthi umuntu engela kwesaba uyaxoxisana laye uNkulunkulu. Kodwa isono nxa sesingenile siyamthatha umuntu simbeke esihlahleni, simbeke ekucatsheleni uNkulunkulu umenzi wakhe. uAdam noEva baqala ukwesaba. Baze besabe leBhayibheli yasitshela uLuka 21 iverse ngelika 26 ukuthi izinhliziyo zabantu ziza kubawisa phansi ngenxa yokwesaba. Inguquko iza lesono iyayitshintsha indlela uNkulunkulu eluke ngayo impilo. Inguquko eyesine siyayithola ukuthi uGenesis 2 iverse ngelika 17 umuntu waqala ukufa. uNkulunkulu wayengakudalanga ukuthi umuntu afe. Kodwa sithola nxa sibala iBhayibheli liyasitshela ukuthi ngenxa yomphumela wesono umuntu waqala ukufa. Ungadla lesi sihlahla uzakufa lokufa. Ngakho ungasithinti, ungasikhangeli, ungasilabili ngoba uzakufa lokufa. Umuntu uyaqala ukwehlelwa yikufa, uyabola, uyangcwatshwa kungenxa yesono, ngumphumela wesono. Inguquko yesihlanu Genesis 3 iverse ngelika 12 sithola umuntu uyaqala manje ukuphikisa, uyaqala manje ukuzimela ukuthi yena lokho akwenzileyo kulungile. Umuntu uyaqala ukuphikisa, uyathatha umlando wakhe awubeke phezulu komunye. Ngeke uyala ukwamkela isono ukuthi nguye akwenzileyo. Yikho esikutholayo kusenzakala emhlabeni wonke. Abantu bala ukuvuma umlando wabo. Bayakwala abakuvumi ukwamkela ukusolwa lokuqondiswa. Yikho esikutholayo inguquko isehlela umuntu. Uyaqala ukuthatha icala lakhe alibeke phezulu komunye. Uyathatha ukwehluleka amacala akhe uyawabeka phezulu komunye. Ngembala umuntu uyayidinga inkululeko, uyadinga ukuqondiswa, uyaludinga usizo umuntu. Esithupha sithola ukuthi ingqondo yomuntu yaqala ukulimala. Ingqondo yomuntu yayisilamandla okucabanga isono, ukucabanga into ephambana, izinto eziphambane loNkulunkulu. Isono siyingozi sihlobo zami esithandekayo. Siyayiguqula imvelo lendlela uNkulunkulu ayifakileyo yokuqhuba impilo, sitshintshe ibe ngokunye, igonqome, ichitheke. Isono siyingozi. Ingqondo yomuntu isicabanga izinto zonke ziphambane lomthetho kanye lentando kaNkulunkulu. Esikhombisa sithola ukuthi inguquko eza lesono. Efeso 4 iverse ngelika 18 sithola ukuthi umuntu waqala kuba mpofu, umuntu waqala kuba yisiphofu, umuntu waqala kuba lenkani, umuntu waqala ukubalekela intando kaNkulunkulu, aphile khatshana le kuloNkulunkulu umenzi wakhe. Hlobo zami esithandekayo, isono sinjalo siyingozi emangalisayo. Siyamenza umuntu abe yisiphofu, ungaboni okusegcekeni, ungananzeleli ubuhle bukaNkulunkulu lomusa wakhe. Waqala kuba lenkani, waqala ukuhlubukela uNkulunkulu, waqala ukuzikhandela okwakhe, waqala ukuphilela okwakhe. Umuntu uyayidinga inkululeko. Kambe ngathiwani umuntu osewele esonweni? Le nguquko yonke le esize phezulu kwakhe. Ukuzwisisa kwakhe kwabamnyama. Wehluleka ukuthatha ingqondo yakhe ayibeke phezulu kwalokho okukaNkulunkulu.
Wehluleka umuntu ukuthatha ingqondo yakhe ayibeke phezu kwelizwi likaNkulunkulu. Wehluleka umuntu ukuthi alandele amaqiniso kaNkulunkulu azamphilisa. Sinjalo isono zihlobo zami ezithandekayo. Ekseni inguquko eza lesono iyamangalisa, iyethusa, idinga umuntu udinga ukuthi akhululele, anikezwe umusa kaNkulunkulu. Xa siqhubeka Number 8. Umuntu ingqondo yakhe yaqala ukuba ngenyama. Uyayidinga inkululeko umuntu. uRoma 8 ivesi ngelika 6 lo verse 7 utsho njalo uthi ingqondo yomuntu yaba ngenyama, ukucabanga kwakhe secabanga izinto zenyama, izinto zakomoya kasaziqedisisi, izinto zakomoya kasazizwisisi. Ngiqinisile umuntu uyayidinga inkululeko emangalisayo ngoba useyisithunjwa, umuntu usebotshiwe, usefake estokisini sakhe. Inguquko eza lesono yadanisa, yamangalisa, yehlulekisa ukuphumelela kwakhe okwakomoya. Njalo futhi zihlobo zami ezithandekayo, nanzelela ukuthi inguquko lezi engizibalileyo ezifika 8 kazange zehlele umuntu ngomumo kumuntu ngomzuzu owodwa kube ngelanga lilodwa, kodwa kwaba yizigaba umuntu ephila esiyale. Adam lo Eva bona inguquko yehlela phezu kwabo. Uyayidinga inkululeko umuntu eqonde ngaphi, akhangele ngaphi, ngoba sewile, usedinga ukuvuswa, usedinga ukuthethelelwa, usedinga ukubuyiselwa ekhaya. Usephumile wayakhathana, walahlekelwa likhaya lakhe, walahlekelwa izibusiso zonke uNkulunkulu ebekade azihlelile ukuthi ngezakhe. Wathiyana lakho. Yikho sikutholayo kusenzakala ngitsho lasemhlabeni lempilweni yakhathesi. Abantu bayayibalekela intando kaNkulunkulu, bayayiphikisa iqiniso likaNkulunkulu, kabalamukeli ubuhle bukaNkulunkulu. Isandla sakhe siyelulwa, abantu kabasamukeli, abasinanzeleli, kungenxa yokuthi iziphofu zakomoya. Ekseni ngifisa ukuletha izindaba ezinhle ukuthi lanxa umuntu ewonile, ephambukile entandweni kaThixo, uThixo ukwenzile konke abengakwenza ukuthi alamulele umuntu. Ekseni ngicela ubambisise lokho. Kakuzange kumjume uNkulunkulu ukuthi umuntu usewele esonweni. Haleluya. Azange kumthathe ngomzuzu kodwa ukuthi abambe umlomo uNkulunkulu amangale ukuthi kathi umuntu usewele esonweni. Nxa sibala imibhalo, sibala iBhayibheli, ilizwi likaThixo liyasazisa ukuthi icebo likaThixo ebekade lalukiwe, laphekwa, lavuthwa, labekwa emuva le umhlaba wonalo lezisekelo zawo ungakabekwa. Haleluya. Icebo lokusindisa umuntu oseyisiphofu ongasaboniyo uNkulunkulu, osesaba uNkulunkulu, icebo elaliweyo laphekwa, lavuthwa emhlanganweni owaphezulu, uNkulunkulu Baba ehlezi lendodana umoya oyingcwele behlezi, kwavunyelwana icebo lokulamulela umuntu ozawela esonweni. Haleluya. iBhayibheli liyasitshela ekseni. Imisebenzi 4 ivesi ngelika 12. Lithi lona uKristu nguye yedwa umsindisi. Haleluya. Alikho elinye ibizo esiliphiweyo emhlabeni esingasindiswa ngalo ngaphandle kwebizo likaKristu uJesu. uKristu Jesu nguye yedwa kuphela ngegazi lakhe esingasindiswa ngalo, ngegazi lakhe esingaguquzwa isono. Igazi lakhe nguye ongaletha icebo lakhe alendlale phansi, alivule lisebenze. Kudinga kuphela ukuthi wena lami sivumelane lokusebenza kwakhe nxa evula icebo lakhe.
iBhayibheli liyasazisa ukuthi kungenxa yothando olumangalisayo, haleluya, uthando olumangalisayo oluyilo lwafuqa uNkulunkulu uBaba ukuthi icebo leli lisebenze emhlabeni. Ukuze njalo leli cebo lokusindisa umuntu osewele esonweni lisebenze, kudinga ukuthi wena njengesoni, mina njengesoni sisebenze ndawonye laye umnikazi wecebo elimangalisayo likaNkulunkulu. uKristu waba inyama, weza wazozalwa emhlabeni. Nanti icebo ukwendlala kwalo lokuphutha kwalo. Okokuqala, icebo leli ukuze lisebenze liphile libe yinto esebenzayo elifinyelela indingeko lokulamulela umuntu ophakathi kosizi. iBhayibheli lithi lona uJohane 1 ivesi lika 14, uKristu wenziwa waba inyama, wagoqa ubunkazinkazi bezulu, lenkazimulo yaphakade, weza emhlabeni wazozalwa eluntwini, waba ngumuntu, wamfinyelela umuntu. Nginanzelela ukuthi ngelinye ilanga ngabona ubunyonyo busilwa lespider. Ngananzelela ukuthi ispider esincinyane sase sibanjiwe unyawo seluqamukile. Ngananzelela ukuthi kuyalwa, ngafisa ukuthi ngikwahlukanise ngulamulele. Ngaguqa phansi, ngazama ukubamba ubunyonyo, ngazama ukubamba ispider ngapha, ngazama ukuthi ngikwehlukanise. Ekuzameni kulamula kwami ngabona usizo lumangalisayo, ngathatha ngabubulala, ngabumpantshaza ubunyonyo kanye lespider. Kungani? Ngoba ngaba mkhulu kakhulu ukwedlula ubunyonyo, ngaba mkhulu kakhulu ukwedlula ispider. Kwakumele kudingeke ulutho thize olulingana lobunyonyo, ulutho thize, isidalwa thize esingalingana lespider, ukuze nxa kulamula kungabi lengozi edlula khonapho. Ngananzelela ukuthi ukuze uKristu angapantshazi umhlaba, uKristu angawulimazi umhlaba, kwadinga ukuthi alingane lalabo azobalamulela. Haleluya. Kwadingeka ukuthi alingane labo. Yikho uJohane 1 ivesi lika 14 lithi lona uKristu weza wazozalwa ngokwenyama. Haleluya. Ekufikeni kwakhe uKristu walalela umthetho esenzela isoni, walandela konke okubekwe phansi ukuze abe yisibonelo. nguJohane 15 ivesi ngelika 10 eveza ukuthi kwenzeka. Ekufikeni kwakhe inyama walalela umthetho kaNkulunkulu engxenyeni eyesoni, wasesifa efela izoni okuyimi lawe. uRoma 5 ivesi lika 6 yasichasisela ukuthi siyizoni uKristu wasifela. Haleluya. Sifelwe ngumsindisi ukwenzela ukuthi sibuyiselwe ekhaya. Haleluya. Sihlobo sami esithandekayo, wasethembisa ukubuyisana phakathi kukaNkulunkulu loluntu oluwileyo. nguKristu wathembisa ukubuyisela umuntu kuye uNkulunkulu, ngoba umuntu wahlubuka waphumela ngaphandle kwangekhaya, wayathanda izinto zangekhaya, wayathanda izinto zangaphandle ngale, wathiya ezangekhaya ngapha. uKristu efika wathembisa ukubuyisela zonke izoni kuBaba ngokubaxolela izono. Haleluya. Sihlobo sami esithandekayo, nxa sivuma izono zethu, yiyo umlando olawo lami ngilawo ukuthi ngivume izono zami. Kwezinye isikhathi
Siyakuthanda ukuthi sibuye kuNkulunkulu sigodlile izono zethu. Sale lezono zethu. Siphile lezono zethu. Sale ngoba siyazikhwabitha kodwa ukuzicebo likaNkulunkulu lisebenze elokulamlela umuntu olokulamlela umhlaba kudinga ukuthi sivume izono zethu yena asilungisise sibe bahle phambi kobuso bukaNkulunkulu. Haleluya. Manje senzeni? Kuyini okumele sikwenze nxa umumo unje? Ngike ngakuletha ukuthi kudinga ukuthi wena lami sisebenze ndawonye phakathi kukaNkulunkulu lathi kumele sisebenze ndawonye sivume ukwenzelwa lizulu lokhu thina esingeke sizenzele khona. Umpostoli uPaul yikho sithi ngibuthakathaka lokho engifisa okuhle okumele ngikwenze kuyangehlula, okulungileyo kumele ngikwenze, okuyisilabhasi okuyiluhlelo okumele ngihambe ngalo kuyangehlula, ngizibona sengifunda enye isilabhasi engayisiyo. Kodwa makabongwe uJesu inkosi lomsindisi wethu ngoba nguye ngasikhulula. uRoma 7 verse 24 and 25 uyakhala uthi ngubani ongangikhulula kulawa mandla esono? Nguye kuphela uJesu sihlobo sami esithandekayo. Kwakudingeki igazi lezingilosi ngoba izingilosi kazilalo igazi elilamandla elingasigeza ezonweni zethu ngoba lazo izingilosi yizidalwa zidaliwe nguNkulunkulu ngobunengi bazo ukumdumisa lokuthatha umsebenzi eziyithunywa nguNkulunkulu. Igazi lezingilosi alisebenzi kulokho. Igazi lezinyamazana kalisusi isono. Gazi lezinkukhu, igazi lezinkukhu ezimhlophe, igazi lenkukhu ezimnyama kalisebenzi. Kusebenza kuphela igazi likaKristu Jesu, yilo lingasihlambulula lisikhiphe kulokhu kona, lisikhiphe kulawa manyala esono. Ngakho ke mazi umkholwe uNkulunkulu. Haleluya. Yeza ithuba njalo selifikile yilona leli ithuba ukuthi abamkhonzayo uNkulunkulu bazamkhonza ngomoya kanye langeqiniso. Mazi uNkulunkulu, umkholwe, umlandele. Ubusuphenduka ezonweni zakho, phenduke ezonweni zami. Nxa ngiphenduka ezonweni kufanele ngiphenduke ngenhliziyo yokuzisola, inhliziyo yokuzililela, inhliziyo yokumangala ukuthi kanti bengithembeni ngisenza lokhu. Yikho kuphenduka. Kwesinye isikhathi abantu siyaphenduka ezonweni esizithandayo sigcine sizihawukela sizibuyelele futhi. Ufisa ukuthi asikhulule phakathi kwezono zethu esizithandayo esiphila ngazo, ufisa ukusikhipha sinyomule sikhululeke. Haleluya. Sibe sesivuma izono zethu. Haleluya. iBhayibheli uJohane uthi yena nxa sizivuma izono zethu yena ulungile njalo uthembakele ukuthi asithethelele izono zethu, asilungisise, asiqondise kukho ukungcola konke siwele kikho. Ufisa ukusikhipha esonweni, kasibusiseli ezonweni zethu. Haleluya. Ukuvuma izono zethu. Nxa uvuma isono sakho, uvuma kuye kuphela uNkulunkulu ngoJesu uKristu. Awuvumi emuntwini ngoba umuntu kalawo amandla, kalalo igazi elingakuhlambulula. Umuntu yena nguye odinga laye futhi ukuthi axolelwe izono. Izono kasizivumi emuntwini, kasizivumi kumfundisi, kasizivumi ebantwini. Hayi, sizivuma kuphela kuKristu uNkulunkulu wethu osifeleyo. Njalo okungasiphathisa yikunikela nxa usumazi wamkholwa uNkulunkulu, wavuma iziphambeko zakho, waphenduka. Kudinga ukuthi impilo yakho inikelwe ngokupheleleyo kuNkulunkulu, ube ngumntanakhe izikhathi zonke. Usuphila ngokufunda iBhayibheli, usuphila ngokubuthana ndawonye uyehlanganela labanye abazalwane, ukhonza uNkulunkulu ngokudumisa ngamazwi, udumise ngamaphimbo. Usungumntaka kaNkulunkulu, usubuyisela
ulahlekelwe ngekhaya sihlobo zami esithandekayo. Ukulamulela umuntu owele phakathi kosizo olungaka wathatha ukuthi izulu lilahlekelwe yikho konke. Isono sidala sihlobo zami esithandekayo. Isono senza ukuthi umntaka kaNkulunkulu afe esiphambanweni. Sikhuluma ngento emangalisayo sihlobo zami esithandekayo. Nxa usuzinikele kuNkulunkulu usuphila ngaye, suthatha izixwayiso zivela phezulu, usuphila kwakomoya, usulandela lapho athi hamba khona, unyathele ngeva kwakhe, akuphilele yena uKristu impilo okumele uyiphile. Yikho sithi akuseyimi engiphilayo, makabongwe uKristu. Kimi ukuphila nguKristu. Lanxa nyaze ngife kuba yinzuzo ngumuntu osenikele impilo yakhe kuKristu uJesu. Ungakwenza ekseni lokho. Usungakwenza ekseni. Impilo yakho nxa uyinanzelela ukuthi iwele yangena yacwila phakathi esizibeni enzikini yesono, udaka lwesono, useselalo ithuba ekseni elokuthi umamkele unxuso olwamkele nxa esithi hoza nikela impilo yakho. Ithuba useselalo ekseni. uJesu phakathi komsebenzi omangalisayo wokutshintsha impilo zabantu, haleluya, ukuguqula impilo zabantu, ebasusa esonweni, ebasusa ezonweni zabo, ebafaka ekulungeni. Yiyo umsebenzi kaKristu ekseni. Phakathi kwenguquko esiwelekiyo ngenxa yesono, uJesu ukhona namhlanje njengomlamuleli. uJesu ufikile namhlanje njengenkosi nomsindisi wethu. uJesu ufikile njengesinkwa sethu phakathi kwendlala, somele ukulunga kwakhe, uyisinkwa sokuphila esaphakade. Phakathi kokuthwala nzima sesingakuzuza ukuphumula, uJesu njengomthunzi wethu, njengedwala lethu, njengokuphumula kwethu, siyaphumula ezinyaweni zakhe uJesu. Ngoba isono sihlobo zami esithandekayo sithwalise nzima umhlaba, siyasigijimisa isono, siyasihlukumeza isono, sithathe abazali labafowethu, abazali bethu bafile ngenxa yesono. Isono siyabulala sihlobo zami esithandekayo. The wages of sin is death. Kodwa ekseni umusa esiuphiwa nguKristu njengomsindisi wethu kuphela. Uyafisa yini ekseni ukuthi uJesu akulamulele phakathi kosisi, phakathi kwe-addiction, phakathi kwesidakamiso, wehlule kuyaloyisa ukuthi ukhululwe? Suzame wazama ukwehlukana le-addiction, kodwa kuyehlula, uzibona sibuyele. Ekseni ngiletha ithemba elimangalisayo, litholakala kuphela kuKristu kuphela njengomsindisi wakho. Usuzamile ukuphila impilo eqondileyo, kodwa uyazibona usubuyelile, uyazibona usuphela amandla, usuhawukela impilo yakhatshana ngale sonweni. uJesu khona ukukulamulela. Ungakhangela kuphela kuye, ungakhangeli emaceleni, ungakhangeli ngaphi, khangela kuphela kuKristu, uzazuza amandla. iBhayibheli lithi lona, ngokukhangela siyazuza amandla, ngokukhangela kuKristu siyaphila. Khangela kuJesu ukuze uphile. Hlobo zami esithandekayo, funa ukuba lomthandazo ekseni. Fisa ukukhuleka lawe, uhlezi khonapho, ulalele khonapho, ungikhangele khonapho. Abanye balalele ngezindlebe, abanye bakhangele khona lapho. Ngifisa ukuchiya inselela kuwe. uJesu uyakudinga, ufisa ukukuhlambulula. uJesu kulombuzo owehluleka ukuthi awuphendule namuhla, ngohodwa kuphela. Umbuzo awehlulekayo ukuthi awuphendule nanku ukuthi uzasinda njani ekunike umusa ongaka ukuphepha. Uzasinda njani usala ukwamukela umusa ongaka? Yiwo umbuzo omkhulu angakwaziyo la ukuthi awuphendule athini, ngoba konke kwenziwe ukuthi ulanyulelwe. Ngifisa ukuba lomthandazo ekseni. Uyadinga amandla kaJesu na?
Uyayidinga impilo kaJesu ukuthi igijime emibilini yakho, igcwale engqondweni zakho, ucabange okwasezulwini, uphile okwasezulwini, abe ngamandla akho uJesu. Ukhona ekuseni uthi, wozani lina lonke elisindwa lelikhatheleyo, ngizalinika ukuphumula. Isono size lemithwalo emangalisayo, siyasindwa sikhonapha. Kunengi okusindayo ogogo, kunengi okusindayo obaba, kunengi okusinda abantu abatsha. Ufisa ukuletha imithwalo yakho, uyilethe imithwalo yakho. uJesu ufisa ukukulamulela. Unganikela impilo yakho, umkhethe njengenkosi lomsindisi, uza kuphathisa empilweni yakho. Izaqala ukuqonda impilo yakho, izaphila impilo elethemba elimangalisayo. Ngelinye ilanga asiqaqe isibhakabhaka, uJesu esehla, lezingilosi zakhe ezimangalisayo zisithathe siyephila ekhaya ezulwini. Asigobe amakhanda sibe lomthandazo ekuseni. Baba wethu oyingcwele osekhaya ezulwini, siyabonga ukuthi phakathi kohlupho lwesono, phakathi kosizi olungaka lwesono, ikhona indlela yokubuyisana loNkulunkulu nguJesu Kristu, umsindisi lenkosi yethu ekuseni. Siyabonga. Cela ukuthi sihlambulule phakathi kobuthakathaka, siqinise phakathi Nkosi kokulahleka okukhulu okungaka. Sicela usitshengise indlela yokulandela, sihambe simlandele uJesu, oyikukhanya endleleni yethu, oyikukhanya emgwaqweni yethu. Siyabonga, sithethelele izono, imithwalo yonke esilayo ekuseni siyayigiqela ezinyaweni zakhe uJesu, ngoba yena uyasinakekela. Siyabonga ngebizo elihle lomsindisi lenkosi yethu uJesu, siyakhuleka. Amen.